Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UMW dan Meranti yang memberi kami peluang untuk sama-sama join dalam this program. This is the first time, so kekurangan minta dimaafkan. Okey, permulaan So saya wakil daripada SSJ Interior Sdn Bhd. Hari ini kita ada beberapa konten yang kita akan present: company overview, business challenge, coaching journey yang kita telah jalankan daripada bulan 5 sampai sekarang, advantages, support daripada Meranti dan UMW, and project proposal, and that is summary lah. So, hilang pula. Okay, who we are. So this is our profile. So SSJ is a pioneer delivery, innovation and high quality engineering solution since 1995. So kita telah ditubuhkan pada tahun 1955 lah, almost 30 years dah sekarang So tapi untuk pengetahuan, since 2024 new management take over lah. New management ni baru berusia 2 tahun. So sekarang ni our company record is annual revenue more than 50 millions a year. So kita dalam proses untuk menambah lagi lah. Ketiga, we specialist in manufacturing advanced automotive, interior system and AVH. So maknanya interior part lah, nanti kita tengok apa part yang kita buat. So currently we have 300 employee dengan 3 manufacturing facilities. Is first tier 1. Our location is di Rawang, Perdana, 2 factory and 1 factory di Sungai Buaya, Sungai Choh, nearby with Perodua. So this factory cater for Perodua punya part special. Okay, this is snapshot for our company lah. This is bermula daripada sini. Apa customer kita adalah automotive tier 1, maknanya OEM. So we go to B2C, B2B, body to company lah, kita tak ada B2C. Is industry kita is automotive component. Core business kita OEM, contract manufacturing, maknanya customer sediakan drawing, kita sediakan barang untuk supply ke OEM. Revenue model is OEM manufacturing, contract manufacturing, engineering support lah. Competitive advantage, fully integrated manufacturing, and grow potential untuk this industry. Sekarang ni EV component, export, advanced engineering product, industry 4.0 manufacturing, renewable energy and engineering commercialization. Okay, this is our product currently we produce dari semua interior and also the window film for our subsidiary lah, SSJ Auto. Next, so what we done? Okay, this is our content lah untuk turutan yang kita akan present daripada finding business gap, closing the gap, internal business model and project proposal. Okay, next, business challenging. Okay, this is our finding lah, analysis from our company. Terima kasih kepada Meranti yang mengajar kita bagaimana untuk kita strategi dan position company ni di mana. So after we go to one by one, business model, innovation, AI adoption and gap priority, kita dah dapat lah kat sini our gap priority. So first of all is our priority sekarang ni, kalau kita tengok lah, kalau saya nak cerita satu panjang rejection part delivery to customer, inconsistent process and manual checking. Sekarang ni manual checking lah, so we put on the high risk level. Number 2, long cycle time during production, manual operation, so it's also high for our production. And also number 3, lack of product innovation, limited R&D intelligence lah. This is so high. So from the area kita dah spesifik pada 3 area ni. Nombor 1 berkenaan dengan checking,
Nombor 2 AI, nombor 2 berkenaan dengan production, nombor 3 dengan product innovation. Product innovation ni based on B2C lah, business to customer. Sekarang ni kita concentrate to B2B. So apa yang kita nak buat, kita nak intend and expand to B2C. Okay, coaching journey. So this is our journey. Coaching daripada 1, 2, 3, 4 coaching parameter. Identify the 3 pillar of gap. Program induksi for SME. Lepas tu business model, engineering and AI adoption in business. And after that site visit. Dan last kali hari ni pitching lah. So all the program kita dah attend 100% dan berjaya present to Meranti. Ni gambar-gambar dia lah ni. Yang kita sebagai bukti Okay. So KPI output so sekarang ni revenue growth kita before is about 50 million a year. So from this program dengan beberapa bantuan daripada AMW saya nak up to the sales target for 15% for the next year. So up to improvement 16% lah, target for 70 million. So improve production improvement before checking take time 15 second. After kita get to 20 second. Before AI inspection, kita masih lagi ada beberapa barang yang masih keluar ke customer. Maknanya defect part lah. So I rasa dengan this program AI punya implementation, kita nak try 100% perfect untuk this product. And checking cycle time kita dah reduce, boleh dapat become low cost per unit part. Daripada sini kita bantu kita punya competitiveness to vendor. Dan saya rasa dengan implementation this project kita boleh tawarkan dengan harga more kompetitif lah kepada customer. Sebab kita dapat reduce cycle time and reduce rejection. So high accuracy, less downtime based on manual checking and reduce non-compliance of part delivery to customer. Ini new accessories in the development for the B2C business trend. This is our target for the future. Okay, where we are. This is Malaysia Innovation Funding Navigation. So kita ambil di sini. So maknanya SSJ dah place dah kat mana geran ni terletak. So I harap our program ni dah masuk dalam circle kita lah, dalam circle di mana benda ni berguna untuk industri. Inilah automation industry for WRD dalam 1 juta ke 5 juta. Saya rasa this program dan this fund memang dah ada untuk kita. Okay, so saya masuk kepada advantage of AI inspection ni lah. Sebenarnya benda ni saya dah study dan kita memang perlukan untuk ni. Buat masa sekarang kita ada 6 line dekat our production. So untuk first phase ni kalau boleh kita nak buat 3 line dulu. Mana headlining, carpet dengan pasal chef. Apa yang jadi pasal part-part ni dia banyak defect. Lepas tu banyak dia punya lubang-lubang yang kena check. So apa yang buat melalui AI, daripada satu orang check lebih kurang 2 minit barang tu, kita dah boleh reduce kepada 20 second. Banyak advantage yang kita boleh buat. Okay, this is advantage of inspection yang mana kita dapat higher inspection accuracy, early defect detection, faster inspection process, improvement product quality, increase customer satisfaction. Kita dapat consistent quality control, data collection and analytic, better decision making. So from this area, we can improve more than 20% from our production. Okay, from this one is our business model canvas. Ini pun terima kasih kepada tuan coach kita yang mengajar bagaimana cara baca je. Kita tak baca di sini, kita baca number dekat sini saya ulang baliklah tadi. Customer segment kita B2B, Proton, Pro2, Stellantis and ASSB. Tier 1 automotive supplier. Value proportion kita supplier of automotive interior product component, OEM standard quality, competitive cost with localization ASEAN, production advantage, customer and engineering support capability, delivery and committed production capacity. So nombor 3 kita pergi ke channel.
Channel ni direct engagement lah with OEM purchasing team, RFQ, tender, participant. So maknanya barang-barang yang kita dapat ni semua based on RFQ lah. Maknanya kita kena bid lah, kita kena lawan. So industry networking and technical presentation and proposal. So go to number 4, kita punya customer relationship lah. All the long term project, project based contract, key account management, lepas tu technical collaboration, R&D dan engineering discussion, after sales support and continued improvement. Go to number 5, revenue. Okay, what we talking about the revenue is expected revenue we can get from this activity. Because why? This is also promotion for company, good for company. Because kita dapat zero TCR. Bila kita dapat zero TCR, okay, sambung balik Bila kita dapat zero TCR, kita try to get, dia tengok cost saving lebih kurang setahun 150,000. Sebab apa? Kita dah kurangkan orang checking barang. Sekarang ni orang checking 3 siang 3 malam, 6 orang kita boleh reduce. Gaji dia kita boleh reduce 144K. Kedua, new revenue potential. Sebab apa sekarang ni kita tengah bidding project. Dengan new AI yang kita try propose ni, actually dia ada sedikit influence untuk purchasing lah. So kita dah boleh offer best price, kita dah boleh offer good quality, kita boleh bagi dia panggil apa tu, quality insurance kan. So daripada situ kita insyaAllah kita boleh grab the new job. Okay, dalam untuk pengetahuan coach buat masa sekarang ada 3 projek ongoing, kita tengah bidding lah. This project kalau kita grab, kita boleh dapat 9.6 10 juta a year lah dia punya value. So I hope this is one of the reason yang kita boleh sebagai big point lah untuk kita dapatkan job ni. And number 6, key resources. Dan number 7, our key activity, key partner kita. Inilah raw material supplier, OEM customer, government Maida, Sirim, Matrin, lupa lah taruh. Meranti, YMW kan, our partner. And last is our cost structure. So basically it's our cost structure, raw material, labor cost, manufacturing overhead, logistic, R&D and maintenance. So all these things related each other. So untuk berjaya, semua kita dah ambil into our consideration lah, all the area. Alright. Okay, from support, ini ongoing support lah after this program. Kalau kita dah berjaya, kita masih lagi continue support for Meranti on the future program. Nombor 2, special tool equipment, grant for special project, industry matchmaking and training for IP. Tapi untuk IP sekarang ni macam kita belum lagi lah involve. InsyaAllah nanti future bila kita dah ada on product, kita boleh go to IP. Okay, it's our project proposal lah. So dia panggil Blue Mesh AI Vision Inspection System with Andon Integration. So Andon Integration ni dia live data. Ada beberapa vendor dia nak tengok kita punya Andon kan, kita welcome lah. Kita dah start jalan Andon. Andon ni apa yang buat kita tak perlu check sebelum ni dia any production, any result kita tunggu lepas production. Tapi untuk Andon system is live. Kalau kita tengok tahu berapa banyak production yang dibuat oleh line, kita boleh tahu terus. Kita tengok di dalam sistem. Dia boleh kat mana-mana kita boleh buka. Okay, tapi kita tambah lagi dengan AI. So this is executive overview lah. Basically this inspection ni, saya nak cerita panjang-panjang ni, tak apa, kita go through sikit. Current operation challenge lah. Ini antara challenge-challenge yang kita dapat dengan current activity. So from this one, kita propose solution dia. AI vision inspection, computer, automatic rejection mechanism under integration dengan data analytic lah. So core capability dia semua ada under integration, data and analytic layer, real time decision engine and AI vision intelligence. Ini dia punya technical architecture dia lah.
So kita dah program lah kat mana dia, dia mana dia bergerak. So this is a detailed product. This is detection defect detection. Current less than 80%, kita nak try to target 98%. High, reduced by 60 to 80%. Speed, manual dependent, real time. Labor dependency high, reduce. Data visibility limited and full visibility. Sebab sekarang ni jalan 24 jam. Bila malam kadang-kadang first hour okey kan. Second hour, third hour banyak dia buat silap. Lagi-lagi kalau malam. Jadi dengan sistem ni dia always maintain daripada jam pertama sampai end of the shift. Okay, ini identify risk and migration. Kita tengoklah kat sini. Lepas tu is software total estimate investment lah untuk this program. So dia ada software, ada hardware, ada engineering service. So lebih kurang dalam 1 million jugalah all the total untuk 3 line. Alright. Okay, saya pergi ke summary lah. So kita dah habis. InsyaAllah kat sini our commitment SSJ Intia is fully committed to implementing and sustaining AI driven manufacturing technology to build a smarter, more competitive and globally resilient Malaysia automotive industry. So our request, we seek UMW partnership and grant support to accelerate our AI transformation journey and realize to fully connected industry 4.0 manufacturing ecosystem. Itu saja daripada saya. Terima kasih. So, kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh ke kemudian macam mana soalan? Teruskan dulu presentation ya. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih.